دمباش تماشاوان هیجان و چند دمجمیر شش جا ارکی مجوار پیشکش بکن امیج سرنوچان دست پی بکن. جزیندانا علایا عبدالرحمن آپو نامه یک شاند جبو حوالین خواهین لسر ریبازا بارزانی نمر و سوزا خواه لسر ریبازا نمر بارزانی نوکر. گروپا حمزات العفرینی ایرشی گنده برج حیدر کرن و بدهانج جوانان رواندن. چکدارین سوریا دموکراتیکین سر به پیاده و هزک لشکری جبو پشتوانی رژیم شانده حلب و گندوارن و پوتین و ماکرون روشا سوریه ده پیوندی کی تلیفونی ده گنگشه کرن. دوباره سلاف عبدالرحمن آپو زندان علایا یا قامشلو نامه یک شاندیه جدوست و حوالین خوره سرکرده کرد عبدالرحمن آپو پشتی 4 حیوان جروش عفرین ده زندان علایا یا باجار قامشلو ده هات دیتن و آپو نامه یک جهوال و دوست خوره شانده روژا شمی حیوان مالباتا اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه عبدالرحمن آپو سرداناوی ده زندان علایا لباجار قامشلو ده کرن و لسر زاری هفجیناوی جبو دوست و حوالوی آپو سلاف شاندن و سوز آخواه نه کر لسر ربازا برزانی نمر. هفجین آپو جارکر راگهاند کو آپو سلاف آخواه جتواهی حوال و دوستان را هیا و مورالاوی گلک بلنده و او ده درجاهی بخوات آخواه بده کو بچه رنگی و بچه آوایی به. اوه چندین جاره سرکرده کرد عبدالرحمن آپو جالی رژیم اسد و رژالی پیاده و تیگرتن بگو وره دادگه کرن. گروپا حمزات یا بسر حکومت دمکی و بسر گنده برج حیدر یا بسر عفرینا روجاوای کردستان دا گرتن. ده انجام ده بدهان جوانان رواندن. جدرکی خواجهی عفرین جمال پرا انا کسی را اشکره کر که گروپا حمزات ده ایواری ایرشی گنده برج حیدر لگندوار عفرینی کر و دست به گرتنا و رواندنا جوانان کر و برف نابشی جندیر سیوه برن بکو صدام گرتنا وان بده دیار کرن. لگوری جدرین تایبت اشکره کرین که گروپا حمزات جبری کو در باسی گنده برج حیدر ببه دست به بردانا گلیان به ماوه کی دمجمیره کی کرن پاش را در باسی گند بون و جوان رواندن هر دوی در باره ده لگوری جدران کو گروپین چکدار به حلمتین گرتنا جوانان رادبن دنافبرا دم و دمکی ده تا کو برانبر وا جوانان پریان بستینن و هنک جار فدیاوان جوانان دگه به هزاران $. تماشاوان هجال سر روشا ماموستا عبدالرحمن آپو میوانداریا علی مسلم اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه کریا ماموستا علی افداماده باش امیج سلاوا ماموستا عبدالرحمن آپو دست پی بکن ماموستا سلاوان ج تواهی حوالین خوره دشینت جو کو حواله کیوی برسواته چیه براستی نه بس سلاف شاندن اوک امتیک هیچتن زارو کیوی چنا جمعیه او زیارت کرنه ل رو برو نکان بون بدیاناش بر وقت جام ارتیوان ده هبو وقت تلفونه به هبردان کردن روشوی یعنی وقت تخیان باشه صحت باشه ل وقت گوتنوی کری انه وقت سه مهان بره ده زندان تنه دا یعنی وقت منفرده دا موضوع وقت گمانی وی یعنی تمامی نگوتبو ل وقت ام پی یعنی موجود بن تسليم امن السياسي حلب بو بري سامها 4 ماه بلكي بله او كنا شواماجي وشوامه بقرندنا قامشلو حبسه عليا باشا اف پروسه و گوهستن آوی جه حلب برف شامه برف قامشلو چما تی و گوهستن ویرنگی اري تمام ها كومارا كي بيجي چرا برتيه بالاساس يعني چرا او قرتنا تدي او عبد الرحمن ابو او كسك خدي رايه خدي مافه خدي يعني قوتنا اندام فداكاس سوريا سركتي ده قوتنا ويه تبي وان خاص يعني انه كانوا يعني وقت عزيماتي بشكنن بقوتنا بتهديدا ويجي جوان رداناني وتجاري تعامل جبارانك جبروي او قرتن يعني مراكا بس مثلا نشرا قرتن
بله فبيرا او برن حلبة وش حلبة او سفرنا شامة وشامة او هنينا على ونزانه يعني كينغو يعني بردانه وشي ببه او جي يعني يعني برسن برسف جوانته خاصة اكاس او قرتني جوانته برسكرين يعني او نظر نشرو قرتنا. بله باش اگر ام هنکی لسر روشا عفرینی و بابی و من بجی راوستن کت بخوشیش بابی چرا نویسا بابی و چه به پاشا روژه ده براستي وقت خيان يعني روشي ابوري وروشي وقت جباكي وروشي يعني امن والى اخره باشا حيانا ملت يعني النيش يسر ملكي خويا سر عرضي خويا شغلي خويا كارماري خد كي تشاندني خد كي لو كذا يعني قال لك تشتهنا يعني مثلا وقت دي يعني موسم نفرط المره سعرتنا تشتي وني قال لك تنقوي هنا دروش السياسي ده مثلا حيانا تشتك كردي ودرانا شيء نبي اجبر يعني از بيجم ماجي يعني ماجي دست بينكريا اجبر تدي بروجي انكساجي تننا الودرانا انا الورجينا الهيل عفرين يجي فاجبر وي مايا ملت البندي ما البندي يعني حركه سياسيه بندي انكساجي كانوا بتش بروجي خاهج ودرانا او ملت حاضر جيرا لخيا حياري هيرو يعني تشتك زلال تنه اجبر وي ملت يعني هناك قلقه يعني بترس باش اگر ام لسر روشا عفرینی راوستن اف بن پیکرین تین کرن اف ایرشین بشیوه که روزانه ایرش لسر گند و گندوارین عفرینی تین کرن جوان تین رواندن برانبر وان فدیا دخوازن او گروپین چکدار اون وکو انا کسی اون وکو آلیین سیاسی اونی چه بکن جوی روشیره ازدبيم طبيعي يعني روشة عفرين وقت روشة همو دبرن سوريا يعني نا جداية بتاني بلكي يعني بلكي جي مروكو هجر يعني وقت روشة حمص فينا بريقة غوطة حلبة داريدن بلكي جور قال لك زحمة تربو لد طبيعي يعني روشة كنا برضه عفرين يعني جيانا خدكه او جي يعني وقت مرة البلاد نيري انه وقت دقوري سارها يعني وقت كو انكسي يعني حركي سياسي كردي داخازي تمام بيلنا كي يعني مثلا هيرو الترك الودرانا هنا يعني تاجت او خوي سياسي او جي عسكري يعني السوري هاجر يعني انكسي يعني نيرين خبيلنا كي مثلا بايا هيرو الور يعني بمعنى محتله يعني محرره مثلا او يعني هذا بروجيتنا بيجم دم وحركه هري وخربتر ببيج بر تركي هيرو تخذ يعني ابتزاز كده تخذ حركه سياسيه كردي انكسي ابتزاز كده قال لك يعني وقت عرب دبين اطلاق يد فصائل راكريه اجبر انه هاجر انكسي كانوا بيقولنا كيف تركار رونا يانجي هذا ببي يعني تزمن الى اخره او تشتا يعني تشتك سياسيه بقناعتي لا داوي سيفيل امانه ضدنا ام توبي ام بسيفيل رانا ام بمافي وان رانا ام اداني بكاري ونيتكن ل طبيعي يعني دم باشه ما مستا اگر ام لسر وی نخشاریا کو امریکا و ترکی دانین کو و ریبریا دوری بکن کرد بشوی کی گشتی و چه سودمند بن جوی نخشاریا امریکی ده همان دمی دوی چه خسار بن چه سودمند بن از دبیم هگر مازال کو او تشتي دبي هيرو بإرادات دولية إرادات يعني نابنا توية مرة يعني وقت كرد الهندر السوري الحمد دبر السوري وبتوقت بعفرين ودرنا يعني جرجت كانبن وقت تجليك خاب بحالي رتشكر از وقت از يعني برأي من الشخصية يعني كانبن تجليك بحالي رتشكر جبر أمر واقعة هيرو يان دبيش ده قنا غايته يان تجي بير سكنيه وشري بك وشر يعني بك يان جي في وقت يعني تخصص انه يكون بيرا باواكي يعني تقاطع ببيرا تيكلي بكير اگر تجمر زلال بك علي امريكي را يان جيب علي تركي را يان جيب هر دو قاليان را طيبات بامريكيارا يعني هدر بامريكيارا ودولتنا بنتاويرا تجري خباش بكي يعني تركي دوا هيلادنا دوا وريدنا يعني بما في تركيا يعني وقت امين امريكانا يعني تركي راجي وشي ببه وجيانك ورا يعني ابكرنا نب راسين نبدا خازي ما ككرد يعني ينجي هم ملت السوري لهيرو ما قلت يعني امر واقع ببه انه ملت يعني جوا شيء كانوا من داخلنا ملت بقرة جيا خا مثلا جيانا خا خبر دوام كه لهيرو ده موقفا ام عجب مثلا يعني عجب ومعجزات شيء بترك جور دركبنا ام جيانا خا بكنا تاجت معجزات شيء نوبه
موقف جرجة بروجة جرجة يعني وقت سياسات جرجة تتوري بديني مسؤولياته تكرر. باشا اگر هون لسر آستی سیاسی تنه تیکلی بکن گلو او بس او یک طيبتنا مثلا ها يعني وارد سياسي همود اشترى ريبات كده يعني وقت سياسي موقف هبه عندما ما كان الور كاري خبكن بزلالي بروناهي كان كاري خبكن جبروا بروجيكت هبه وتي او هبه بيمانه هبه بامريكان وبهمو دولة نوبنا تاويرا دبن ويدا ومثلا يعني ويا خاندن ورا بكرنا ومثلا اوي صحة ورا بكرنا وزراعة الكور ورا بكرنا هر شيء ورا بكرنا لوقت بروجي سياسي وقت ميرينك سياسي زلالتنا به يعني همو تشديد قناعتي بده بالا باشا ما مستا اگر ام بهتر لسر روشا دور راوستن نها پیش بینیا شرکی مازن لپاریزگاه ادلب تکرن او شرک و وره کرن یکو پیش بینی جره تکرن و باندوره که ویل سر دورین کردی هبه طيبت وهبه از نظام يعني هن تدي روش شر هن نخويا يعني ممكن يعني شر احتمال هنا او على الاقل ده احتمال هنا يا انه ترك يعني ترك تخاذه هيرو همو محافظه السني يعني وقت حلب ادلب هناك حما ودرنا هيك بالكنترول اخا مقابلي تشندن يعني مقابلي يعني تركارا مثلا او ريجيم راو جلساو ايران يرى هيلي مثلا شامي وحمصه ودريدن بيرينه وامريكي تابعت شرقي فريت او جويرا وشقل ورقنا فاز بيجم شاري بباهيرو يعني ممكن الترك ديك امريكي ابا احتمال قال لك مزنه تدي تابعت بجاي حلب جويت دابه مقابل اعاده اعمار مقابل الاكريني ودرنا مقابل شكرين طبعا تابعت تركي بيجن انه او عمري خبين صال جدي بين صلاه وتابعت ترك يعني ظانن شكنا وبابين استفتاء دجي وقت خيار همو ملات حلب يعني نكر عرب وغير عرب وتركمان او نهيرو الهيري تخزن يعني حلب تب تركي ببيت فدميناي كردا يعني هاجر دجي بسكن يجي ويوقصنا مؤثر به فاو احتمال دنجي ريجيم تكافيكي هاجر ريجيم تكافيكي وضع طيبت وقال لك زرار شباب او كاسيمونين ادلبه واوج مره دبري كرديه وقال لك وضعي دبري كردي نبوش بده باشه وکو کتت بیجه بازارن لسر دورین سوری تین کرند نافبر وان هزین هریمین ناف دولتی ده دوی هفکی شی ده نافبان بازاران ده جه ما کردان جه کردین کردستان سوریه چیه؟ بلكي من برج اشارات كرد درنا دا انه كرد براستي يعني بيجم نقل بالمعادله السياسيه باش بخاندانا سواء انكاسات وهي دنجي تبدا نقل بالمعادله السياسيه بلكي هناك تبدا هناك معطيات نفط دستيوان ذهب ونظانو بريجيم را كاري ابا بكره نو حيان كيري وردويدا وهيرو تدي بغاريان الريجيم بغاريان انكاسيب براستي يعني حردو هيري بيجيب ايكو معارضه را تيجلي كري هيرو ناقشت تقوناغي بكم متبرر او بستاندا وتابعت ابن نظام راجل تشغلني وقت قيادي وغيري يجي وانا جنو كان بتشتك صار فستا لا يعني نافش جابي روش بغاري وقت بحضور يوم غريب نا وتشردار هذا غور يعني تشتي تشيبوي غور شر مازن تشيبوي غور ملات مملكتي خلا فيها وبات تشتي تشيبو يعني جرجا جواني باشتر كانوا بمعادله خندبنا وابا بكره يعني تو بينكو دوزا كردي دوان شان سالين شورش ده باش كد طيب باش نبني يعني تشتكي جيب بيش دبر يعني نا مثلا وقتك روي حلب او غير حلب قوتن انه الشعب يريد اسقاط النظام مجهود يعني انه بقى وقت حصار صاله يعني كيف ده ابيض فدي بقى ثانيه يعني قال لك او يعني دنگ بدان بالي هم ملات السوري كانوا بجرأة كمان جاده وبيجي انه ملات خزان يجي بكره تايدات ما تشتي قال لك تشتي كردي كيف ده هاتن كردي طوري لا تشتي يعني بمانبو انه جرجا مقاصد جواني مستقبلا ديروا هاني مثلا معارضه نظام مناصر دستوري يعني المعارضه النظام اعتراف كوريا ونظام المعارضه اعتراف كوريا بسبب دستوري بنود الدستوري هيرو يعني خلاف جيت نعم ما بس دستور ابا بطيبه يعني وقت كنت تشتي بسرعه عرضه يعني وقت يعني بيجم يعني هندك بنيان ما قال لك او بن طيبه دستور التاثير خل الدستوري هذا قناعه من الدستور التغييري وني جذري تشينوبن جبرت في ريجيم يعني بسركت قناعتي بريجيم سركت وريجيم مش دك كفان قطع
ما كرد ومعارضة يعني ده حلقي توري نظم ضناهيرو وتأوي قناتي من كل أبابك يعني تشتهي جا gelek spas علی مسلم اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سووریا تلگلمه بو gelek spas ji bo bejdarbûna te li gelme Rêxistina Sûriya Demokratîk gef û girtina dibistana Siryanî ya li Dêrikê ji aliyê PYD ve bi tundî şermezar dike û dibêje ew yek li dijî hebûna pêkhateya Siryanî ye. Rêxistina Athûrî ya Dîmokratîk gef û girtina dibistana Siryanî li Dêrikê ji aliyê PYD ve bi tundî şermezar dike û dibêje ew yek li dijî hebûna pêkhateya Siryanî ye. Li daxuyaniyekê de Rêxistina Athûrî ya Dîmokratîk got roja sêşemê heftê tebaxa 2018 desteya perwerdeyê ya rêveberiya PYD hişyarnivîsek radestî rêveberiya dibistana Siryanî ya taybet li Dêrikê kir û têde gefagirtina dibistanê di dema 24 demjimêran de da lê jêr berpirsiyaretiya yasayî. Ew jî bi bahaneya dûrî rastiyê û lojîkê ku dibêje wê dibistanê mûlet di dema yasayî de wernegirtiye û rêbazên wê jî ne bi erêkirina desteya perwerdeyê ya PYD ne. Beriya niha heman gef û hişyarnivîs radestî dibistana Siryanî li Dirbêsiyê jî kiribû. Rêxistina Athûrî da zanîn ku dibistanên taybet yên Athûrî lê Sûriyê ji aliyê dewleta Sûriyê ve ji sala 1935 ve mûletkirîne û xwendekarên Kurd û Ereb û pêkhateyên din serbarê xwendekarên Siryanî aşûrî vetihewînin. Rêxistina Athûrî di daxuyaniya xwe de biryara PYD bi tundî şermezar kir û got ku ew biryar armanca pêkhateya Siryanî dike û fişareke bêhtir li ser wê pêkhateyê dike û berova jî îddiayên PYD bi dîmokratiyê ye û armanca wê yekê têkdana proseya xwendinê ye û bêparbûna xwendekarên hemû pêkhateyan ji berdewamkirina xwendina xwe ye biriya ferzkirina rêbazên îdeoloj kirî. Li Kurdistana Sûriyê PYD destdaniye serdibîstanan û rêbazên xwe ferzkirine ku ew rêbaz ji aliyê aliyên siyasî û rêbaznasan ve weke rêbazine nerekûpêk û îdeolojkirî serbarî nefermîbûn û îtirafê bi nav dikin. Siyasetmedarê Kurd Diktor Mahmud Abbas ji Arkîra ragihand ku mebest ji vegera penaberan ji bo Sûriyê sizadana penaberan e û di heman demê de peydakirina piştevaniyek ye ji bo rejîma Esed û daxuyakirin ku rejîma Esed dixwaze doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji nav bibe û bike pirsgirêkeke navxweyî û peyde bi roleke mezin di ji navbirina doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê de jî rabû. رژیم بشار اسد مناطق سوری کشت و همه کوچبار کرد نهاد خوازی وی بکشه بریک دی وی بین دبن زوردستی ده دبن خرابونا کو سوری ده هاتی کرن تشتک آماده نه کو بنابری هوا کرن یعنی خوازی مناطق سوری بدجارا کجت از باور دکم رژیم میزین رژیم کا به مناطق خوازی بی مناطق های شپرزا مناطق های گوبندست مناطق های بینی بخیر بن ظلم رژیم خدا و مناطق خورچه که دولت دنیا را بیجه به مناطق سوری پیشگرتیا رژیم تیوا و گرها هندروی خوان دمکا گو باز لابوش بر اپوزیسیونی اوش بر منظمات تکفیری باز لابو و گرها پیشگرتیا رژیم کی بله بس اجبوني مناطق كرد بتيبت برسات افيا غرينغا از خود ميزين انه قالك جارا ريجيم دخازي دولتي درب بدي خويا انه مناطق كرد كي بارچه كندري سوري ناخازي ايش غريك وينا بجيب جدبوني وك مناطق سربخوا يعني سرب اخري يعني گفتگو بكي چه دواري پنابرا ده به چه دواري رميار ده به چه دواري حتى گنها لشکری کردی کو آمدن اگو نزند پاریزن هرمار رجلاتي فراتي او تشجريك طبعا لبيدي هناك برقي قال لك يزناخ مسوجي رجيم بشار اسد بيزن اب سيستماويه اب ايديولوجياويه اب شو بينجح صالي ده فيري بيكتيني بدواري مناطق كرد يعني امزاني بدجمني مناطق كرد تجبري ده حتى هاي بس تشجريك انه دولتي جرين وك روسيا وقتي قلتي خودكي سركا او كاري بيجي خودكي خوديه سوري دید میزنه دالی کی به دبی کردار بیجید به این کرد مناطق دوای سوری دا وقتی گفت که به پسگره کنا دولتی دا سرچکه فکره که مناطق کرد ترکیه دوری اخویا 27 لنزیک من بج بری وبر لگوری داخویانی کی سروقاتی ارکان ترکیه کو هزن ترکی به هماهنگی لگل هفشان خوین امریکی دوری هفش یا 27 لسرانسری هلاد نوبر نافچه مرتلا فرات و من بجده بری وبرن
برێڤەبرنا دەورین هەڤەش ئەمریکی تورکی لە نێزیکی منبج di çarçîveya bicîkirina nexşeriya Tirkî Emerîkî di derbarê Minbij de ye û li gorî wê nexşeriyê divê çekdarên YPG'yên bi ser peyedê ve li wî bajarî nemînin û bajar bikeve jêr kontrola encûmeneke sivîl bi serpereştiya Amerîka û Tirkiyê. Çekdarên peyedê hêzeke leşkerî ji bo piştevaniya çekdarên rejimê li Helebê û gundewarên wê şand. Çekdarên peyedê hêzeke leşkerî ji bo piştevaniya çekdarên rejimê li Helebê û gundewarên wê şandin. Li gorî jê derne taybet ku her yek ji rejim û çekdarên Sûriya Demokratîk yên ser bi peyedê ve hêz nexweyên leşkerî mezin şandine bereyên pêşî bi grupên çekdar li Helebê û gundewarên wê re. Li gorî wan jêderan ku bi dihan amîreyên leşkerî û çekdar yên rejimê gihiştine navçeya Kastillo û seken şebabî ku wekû navçene rûbrûbûnê têne naskirin û gelek caran pevçûn demkî û top avêtin li wan navçeyan rû didin. Çekdarên Sûriya Demokratîk jî beriya çend rojan derdora 3000 çekdarên xwe şandine taxa Raşîdên ya Helebê. Hevdemê gihiştina karwaneke leşkerî ya rejimê ji bo navçeya Til Rifet li gundewarê Bakurê Helebê. Bêhtirkirina hemahingiyê di navbera peyedê û rejimê de piştî wê yekê tê ku şandeke Sûriya Demokratîk ya bi ser peyedê ve li Şamê hejmarek hevdîtin bi rejimê re pêk anîbûn û behsa danûstandinan û lihevkirinekî li gel rejimê û avakirina komîtên hevbeş tê kirin. Di destpêka şerê Efrînê peyedê derdora 7 taxên ku di destê wê de bûn li Helebê mîna taxa Şêx Meqsûd û Eşrefiyê û taxên derdorê radestî rejimê kirin û çekdarên xwe vekşandin. Li Helebê peyedê bi sedan ciwanên Kurd yên keç û kur di şerên piştevaniya rejimê de dane şehîdkirin û paş re ew tax radestî rejimê kirine. Ev liv û tevger û hemahingî hevdemê wê yekê tê ku rejim behsa şerê Idlibê dike û serkirdeyên peyedê bi xwe jî amadebûna xwe ji bo beşdariyê di şerê Idlibê de nîşan dabûn. Di çarçoveya beşdariyê di boltena Harkî de Hûşeng Simgemor endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku nexşeyeke nû ji bo rojhilata navîn hatiye dariştin û ew nexşeya nû wê Sûriyê jî li xwe bigire û daxuyakirin ku pêşeroja Kurdan li Rojavayê Kurdistanê bi pêşeroja Sûriyê ve girê daye. Rojhilata navîn yan em dikarin bêjin dewletê Erebî tevaya hatine teqsîmkirin gor berjewendiyên dewletên mezin îtîfaqiya Seykizbîk û piştî tewzîehkirina wîraseta Sultana Osmanî di neqeba her sên çar dewletên mezin Brîtanya û Fransa û Rûsya de çêbî îro qeytê xuyakirin nû teqsîmek nû çêbê dewletên dîtir jî li ser sahê hene pêtir îstîfadê ji vê meselê bîne. Bila em hinkî waqiî bifikirin nû dewletên rojhilata navî pêtir yê got dihêlê jiyana we berdewam bê yê got dihêlin bi rê veherin pêtir ev dewletê mezin pêşgirtiya we dikin ne got ew xwe îdara xwe dikin. Heker ti quwatên Emerîkî kî ji dewletên Xelîc bikişînî ew dewlet muhtemile nêzik biherifê yan ji Iraqê bikişînî biherifê yan ey dewletên Erebî Xelîc Siûdiyê te bikişîne biherifê. Sûrî jî berê li gor berjewendiyê we hatiye teqsîmkirin û niha jî wê berjewendiya pêtir têde fireh bikin wê berjewendiya berfirehtir bibin wê bihêlin Sûrîk zeîf Sûrîk bê bingeh binyawiya tehtî hatiye herifandin Sûrîk sedê salên dîtir newên li ser lingê xwe wê Sûrîk wî rengî damezirîn. Encûmenên Niştimanî Kurdî wek partî jî min caredî jî daxuyakirin em rolekî gelek muhim di vê meselê de lihîstin û heta niha jî wek Encûmenên Niştimanî Kurdî li ser saha dewlî û li ser saha iqlîmî jî em wî rolê dilihêzin. Ez bawerim em wek miletên Kurdên Rojavayên Kurdistanê em ê ji wê pişkê nebê behr bin. Heker teqsîma Sûrî bê kirin yan heker halek demokratî nû li Sûrî de bê kirin. Lê mesailên berjewendiyên dewlî di rojhilata navî hemî de serketîne û bê dewletên mezin enzîmên rojhilata navî nikarin berdewam bikin.
وزارتا برفانی یا روسیه خستنا بالافرکی بی بالافروان اشکره کرد که جالی چکدارین اپوزیسیون هاتبوشاندن برف بنگاه حمیمیم یا لشکری یا روسی لسوریه. سروک ناوند روسیا لهفکرین لسوریه الکس تسیگانوف گفت که علاوه چافدریا اسمانیین بنگاه حمیمیم کاریبون و بالافری بینه که دورین دبن کنترولا چکدارین اپوزیسیون لباکور لازقی بری خدابو بنگاه حمیمیم و او بالافر جالی هزین روسی و هاتیه تیک برن بیکو تزیان ورن رودان. پارلمانتوی که اردنی بانگا بلسکرین آفگرا پیوندیان لگل رژیم اسد کرد. نبیل هیشام پارلمانتر اردنی ده هفدیتنه که روزنامه‌وانی ده بانگا بلسکرین آفگرا پیوندیان دنافبرا حکومت اردنی و حکومت رژیم اسد ده کرد و سربار کرد که تو بنما جبو نهشتنا وگنا بنر سوری ین لأردنی دمینن جبو سوری تونه و تکس کرد که مجارا وگرا پنابرین سوری و بهز کرنا پیوندیان دنافبرا رژیم اسد و حکومت اردنی ده دو بابت سرکنه. تیزانین که رژیم اسد و روسیا بانگا وگرا پنابران جبو سوری دکن که هر یک جوالات اردنی و لبنانی تا راده اکی لسر وگراندنا پنابران جبو سوری لگل رژیم اسد هماهنگن. عقید ویکتور زایتسیف جگیر سرکرده پولیس لشکری روسی لسوریه اشکره کرد که 8 بنگه و نزیکی دورا پاقشکری جچکان لجولان دنافورا اسرائیل و سوریه ده و جالی یکینین و هزه بین آواکرن. وی عقیده روسی هروها گود که یکم ناوندا چافدریا پولیسی لشکری روسی هاتیه وکرن و نزیک و 7 ناوندین دی بین آماده کرن جبو پاراستن اولهی سویلان لپاریزگاه قونترای. یان انگلند کو الیکار استیوان دیمستور آشانده نافدولتی جبو سوریه گوت کو دورین دور پیشگیری لسوریه نمانه و فکرانه تونیه گرتی درباره رودانا شرکی لادلبی دربراند. رخصتنا نتوانیه گرتی اشکره کرد که دورین دور پیشگیری لسوریه نمانه. دوی درباره ده یان ایگلند آلیکار شانده نافدولتیش با سوریه استیفان دیمستورا دو کنگرگی روزنامه‌وانی ده دو پنجشنبه هاتو بولدار خستن گوت که ده دما نهاده تو دورین دورپیچگیری لگور نمای نتوانیه گرزینینن و نشتجیج دورین داوی ین دورپیچگیری هاتنه درخستن که او جی گندین کفریا و فوعابون. ایگلند گوت جی که او درباسی قوناغا کنو دبن دوی شری ده. یکو لسوریه رو دیده او هیوی خواست که او نها داوی آوی شرعی مزن ببینن. ایگلند اماجه کر که هینجی مطرسیا بلند کرنا آست شر لادلبه هیا او دیار کر که اگر هیا به هزاران کس لوی دوری هبن که جالیه نتوانیه گرتی به تروریستین پسندان. ایگلند دوی درباره ده دیت که نابه هبونا تروریستان وکو بهانه جبو دست بکرنا پروساک لشکری لوی دوری به بکار آنین و تکسکر لسر پیوستی آره گرتنه لپیش رودان شرکی لادلبه جبرکو بهتری آنشتجین وی دوری در بدرن که نزیکی 4 میلیون کسان لوی دوری دمینن. ایگلند گوت جی که نتوانیه گرتی کار لسر اماده کرنا پلانه که مروفی دکه جبو بجه کرنا وی اگر روش لادلبه تکچو و هیوی آخواه دربران که چاره سر یک جپرسا ادلبه را بدیتن دریاکار دیپلوماسی تاکو سیویل بین پاراستن. شیرین رژیم اسد بلاوکین هشیاری و بانگین لهفهاتنی لسر ادلبه ده باراندن. لگوری چالاکوان نخواجهی که بالافرین رژیم بلاوک لسر نافچین تفتناز کفریا فوعا ین گندوارین ادلبه ده باراندن و تیده بانگ لوالاتیان وان نافچیان کرنه که بری خوابدن لهفهاتن نخواجهی. نافچه ادلبه ده دستی گروپ نچکدار ده و ترکی بهتری 10 خالین چاپدریه دو چارچوبه رکفتن آسیتانای ده لوی نافچه آوا کرنه و نهاجی رژیم خواج بو شر کنترل کرنا ادلبه آماده دکه و او یک جی لگوری ریخستن نافدولتی هشیاری مطرسیا رودانا کارساتا که مروی در دخه هوله. رژیم اسد بردوام ده توپباران کرنا سی گوشه جسر شغور لگندوار باکوری لازقی و گندوارین روج آوای ادلبه. روانگاه سوریه مافی مروبان راگهاند که رژیم اسد بردوام ده توپباران کرنا گندوارین روج آوای ادلبه و گندوارین باکوری لازقیه ده انجام ده گلک زیانین مادی کتنه بکو تو زیانین زانیاری لسر زیانین جانی ورن دیار کرن.
تێزانین پشتی کو رژیما ئەسەد با ئالیکاریya رووسیا باشوورê Sûriyê xiste dibin kontrola xwe de serokê rejimê Beşar el Esed ragihandibû ku armanca wan ya sereke wê parêzgeha Idlibê be ku bêhtir ji 4 milyon kesî têde niştecîne di navbera çekdar û welatiyên sivîl de. Li gelek deveran li Sûriyê rejima Esed bi binpêkirinan radibe. Hevdemî bombebarankirin û armanjkirinên mûşekî serbarî helmetên leşkerina neçarî ya ku têde ciwan digire. Şevabûrî mûşekbaran li ser hin cihan li taxa binavê şareyên Nîl û hin deverên dî li beşê Rojavayê bajarê Helebê yê dibin kontrola rejimê de hat encamdan. Bêko tunûçe derbarî ziyanên canî hebin lê du zarok di encama teqîna bombeyekê ji paşmayê bombebaraneke berê li gundewarê Helebê birîndar bûn. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand. Koçekdarên rejima Esed hin dever li gundewarê bi wê de li gundewarê Hemayê ermanc kirin bêko zanyarî derbarî ziyanan bên bi destxistin. Di berdewamiya prosên ermanckirinê yên Kertabakurê gundewarê Hemayê di çerçoveya hilmeta şer de ya ku li wê deverê rû dide ku heman rewangehê ragihandibû ku du kes bi kêmanî li devera Etşan birîndar bûne. Ku ev sîh û du rojin ew hilmet berdewam e û bi dehan top û mûşekan bajarokê El Litamnê û derdora wê hatibû ermanc kirin. Li aliyekê dî çekdarên Esed dest bi hilmeteke leşkerkirinê li deverên Xûteya Rojhilat û bajarê Erbîn kirin. Ku sed ciwan jî leşkerên cudabûyî ji leşkeriya neçariya rejimê û xwebexş û reviyayî hebûn. Her wiha çekdarên rejima Esed bi hilmeteke leşkerkirinê li navendên hewandinê yên ku bi sedan ciwan têde asê mane piştî derxistina wan di riya korîdorên ewleh de ji Xûteya Rojhilat. Şêrîn Kîlo. Her yek ji Vladimir Putin û Emmanuel Macron rewşa Sûriyê gengeşe kirin. Kremlina Rûsî ragihand ku her yek ji serokê Rûsyê Vladimir Putin û hevşanê wî yê Fransî Emmanuel Macron rewşa Sûriyê di peywendiyekî telîfonî de gengeşe kirine. Li gorî Kremlina Rûsî heşkere kirî ku mijara alîkariyan ji bo welatiyên sivîl li deverên dûrpêçgirî û deverên pêwîstî bi alîkariyan hene lê Sûriyê di navbera her du serokan de hatiye gotûbêj kirin. Berdevka Wezareta Derveya Rûsyayê Maria Zakharova ragihand ku li gorî pêşbînî û zanyariyên netewên yekgirtî dibe ku derdora 2 milyon penaberên Sûrî vegerin welatê xwe. Zakharova di daxuyaniyekî rojnamavanî de got ku rejima Sûriyê ji bo vegerandina penaberan biryar daye komîteke hemahengiyê bi serokatiya Wezîrê Rêveberiya Xwecihî Jingehî Hesên Mexlûf ava bike ku navborî gotiye bêhtirî 3 milyon derbederên Sûrî vegeriyana malên xwe. Zakharova her wiha got serbarî wê hejmara derbederên ku vegeriyana malên xwe dibe ku di heyvên nîzîkiyên bê de li gorî pêşbîniyên netewên yekgirtî milyonek û 809,000 penaberên Sûrî vegerin malên xwe. Li gorî amarên netewên yekgirtî bêhtirî 7 milyon penaberên Sûrî hene li welatên cîran û Ewropayê bicîbûne. Di tîrmeha borî de 15 komkujî li Sûriyê hatine encamdan. Di encam de 219 kes bûne qurbanî ku piraniya wan jî zarok bûn. Bi destpêkirina sala 2018 jî hîndestarê şer li Sûriyê digere û hîn jî sivîl dibin qurbaniya wî şerê xwînawî. Ji destpêka sala 2018 taniha 201 komkujî li Sûriyê hatine encamdan. Ew jî li gor tora Sûriyê ya mafê mirovan ku di raportekê de belav kiriye. Tora Sûriyê ya mafê mirovan komkujiyê ku li Sûriyê rû dane di tîrmeha borî de di raporta xwe de belge kirin ku ew jî bi vî awayî ne. Di 15 tîrmeha borî de hilmeta leşkerî ya hevpeymaniya rejima Esed û Rûsyê li ser parêzgeha Derayê dest pê kir û 7 komkujî li başûrê Sûriyê encam dan. Di 25 heman heyvê de terorîstên Daişê derbasî bajarê Swêda yê Sûriyê bûn û bi hejmarek komkujî rabûn û 5 ciwan hatin tekeskirin ji aliyê raporta tora Sûriyê ya mafê mirovan ve. Nekemî 15 komkujiyan li Sûriyê di tîrmeha borî de rûdane ku 7 ciwan komkujiyan ji aliyê rejima Esed û hevpeymanên wê hatine encam dan.
کۆمکوژیەک دیژ ئالیە هێزن رووسیە لە سووریە ڕوودا بوو و 6 کۆمکوژی ژ ئالیە تەرۆریستên داعشê هاتبوون ئەنجامدان و کۆمکوژیەکە دیژ ئالیەکی نەناسبە. ئەو کۆمکوژی کۆلهەژمارێک دەڤەر لە سووریە هاتنە ڕوودان 4 جوان کۆمکوژیان کۆ ژ ئالیە ڕژێمێ ئەسەد و هاتنە ئەنجامدان لە دەڤەرێن دبن کۆنترۆلا گروپên ئۆپۆزیسیۆنê دەبوون و سێ لە دەڤەرێن دبن کۆنترۆلا تەرۆریستên داعشê دەبوون. قوربانیان وان کۆمکوژیان کۆ لە سووریە دی تیرمەها بووری دەڕوودانە 219 کەس بوون ژوان 38 زارۆک و 30 ژن کۆ برێژەیە 31 ji سەدی ji قوربانیان ژن و زارۆک بوون. شێرین کیلۆ. تیمên hawarçûneyên pasewanên beravên Tirkiyê 26 koçberên neyasayî ku hewl didin xwe bigihînin Yunanistanê rizgar kirin. Ew tîmên hawarçûneyên li navçeya Bodrum dimînin daxwaza hawarçûnê ji belemeke koçberan wergirtibûn û berê xwe dan wê belemeya ku 26 koçberên ku bêhtiriya wan Sûrî û Filistînî bûn karîn wan rizgar bikin piştî encamdana tedabîrên yasayî di derheqê wan koçberan de ku jin û zarok di nav wan de hebûn berê wadan rêveberiya koç û koçberan li wîlayeta Muglayî. Fatma jineke 100 saliye xelka Rojavayê Kurdistanê niha li Herêma Kurdistanê dimîne temenê wê gihiştiye 100 salî û bixwere çîrokeke evîniya welat û nimuneyeke niştîman perweriyê mîna temenê xwe mezin kiriye. Fatma Ahmed ku temenê wê nêzîkî 100 saliye bixwe xelkê gundê Nebî Sadiye yê bi ser devera aliyan ve ê Rojavayê Kurdistanê ye û ev e nêzîkî 5 salaye lê kampa Darê Şikranê dimîne. Bi hezkirina xwe ya mezin ji bo kurdayetiya xwe tê naskirin. Tevî zor û zehmetî û astangên ku li dijî Kurdan ji dihê salan dihatine rûdan, lê Fatma di karên xwe yê civakî û çalakî de berdewam bû. Bêkî ku bitirse yan ji rêka xwe vegere. Fatma dibêje, rêbaza kurdayetiyê pîroztirîn rêbaz e û bi taybet rêbaza Berzaniyê Nemir ku ew malbata Berzan bû simbula netewiya Kurdî. قربانا بالا برزاني ما خذ برواده حمودانا كشتين وتشولو تشادبون ابنا بوكو عسكري بخوي وشو حنقي تعبديتن بالكردارة ديتن بالكردارة خدانا كشتين ولا قربانا برو مثلا برزاني ما قربانا وبقرو تشولو تشادبون ولا تشكادبون كزامور اخو خدانا قلاندن دانا قلاندن مالا برزاني قربانا ما هنقاك وشخو اختي ما استفدت بالرئيس خدي زانيك وما تشكا على ما هدا ما بيرقي خو بخاري بخدانا بسكا سري بين بكرين ما يك ما كيفك بابو بابيرا بازاروك وتحجبتم حتى وكبيكينك Keça Fatma jî dibêje ku dayika min karîbû bi erkê xwe yê malbatê rabe û ez û hemî xwîşk û birayên min li ser rêbaza kurdayetiyê fêr kirin û herdem hewl dida ku dilê me xweş bike û tirsê dorî me bixe. اف صورتي دنگ دجدين ديام حنجي حجمالا برزاني كي ختيار بوك وهم تعرف صورتي وقت كي بمجلات اشتافا دبيجي بدنا بلال جنبي دا بهنا بوافره ببي حتى ام دركم جمالي تعرف على ما كيت باخ قربانا على ما مالا برزاني ما عيدان نوروز ديام جمداني داس تاريخ وصورتي خود قرتن ام تشون بر كوميد رونشتن مدليليا ديام دراشة دستيما وشاشكا مسعود داس تاريخ ودراشة على ما هناك ام تشون بر كوميد رونشتن Fatma di her çalakiyên netewî de peşdar bû. Her wiha xewna xwe bi serdana mezarê Mela Mustafa Berzaniyê Nemir bicîanî. جا من خودی از بیرور بم از نگل کی مظلوم بم جام روزا روزدا یعنی تاریخی اینا کی گلو نضالا اینا کی سمالا برزانی زود هيا قلتم قو بريز بمرم بيت مبي بارزان سر مست تربا مالا مصطفى از تربا اینا کی بینم شنو ویدی كيف عشق كيفاي قال کی هات جام روزا روزدا يعني سورتي سروكو اني على طول دائما ابدا بخيني ببو وقولوا كيفاي قال کی هات سورتي عالم جي علامه بارتي جي يا بارتي برزاني جي على طول نبيتشو بيرابو وشو كودي بخدي حتى وكان هاجي هوان ها بهاتم قالوا كده على طول على ما بيرنا وسروك سوتي سروك بيرنا حتى جداني انا كده سوتي سروك تيدنا دما ku mirov bi temen mezin dibe gelek bîranînên kevin ji bîra wan diçe lê hindek bîranîn û baweriyên xweş di bîra mirov de dimînin. Mîna Fatma ku ev e nêzîkî 100 sal kiriye û hêşte bîr û baweriyên xwe û rêbaza xwe ji bîr nekiriye. Nûçeyên me bi dawî hatin em ê ser nûçan li bîra ve bînin.
ji zîndana Elaya Abdurrahman Apo nameyek şand ji bo hevalên xwe yên li ser rêbaza Barzaniyê Nemir û soza xwe li ser rêbaza Nemir Barzanî nû kir. Grupa Hemzat li Efrînê êrişî gundê Birj Heyder kirin û bi dehan ji ciwanan revandin. Çekdarên Sûriya Demokratîk yên ser bi peyadê ve hêzeke leşkerî ji bo piştevaniya rejimê şande Helebê û gundewarên wê. Putin û Macron rewşa Sûriyê di peywendiyekî telîfonî de gengeşe kirin. Erşad bin.